Kajingdan jang kibrio ki balang ngop haki babon ki jat jingdi penbuat kam tam hau drugs ka long shisha ka bawan ra ka jing shongs ir haka emlang sa lang kam tam haka jing kiyo ki kam to bat ki jing sha luti kibrio ka jing sha ra ti kibrio na lor ki we ki kam pentrim ya ka bala la ban lum jing tep bakum kini ki kam kilan nang jor haka jella kam tam hapo ka nong ba shillong Bon ki bangap hakini ki jingdi ki de ki belasak kan tat tadu nasdang na thau haki paralok para jor bat wat hadu ki bahayeng hasam rukum jo hadu bakan da poi sha upur bakin hab ban sa hasurok hasingkin bat kat haba ki lap ki sham hon ngila ban sakhi ka jing trace tom ka sarkar lingba ka tanat pulit ban le kat bala ban te la kami ka jing jelai drugs na lor ki we ki jat jing di penbuat ya ka jela da ka bat trace tom mit bat sngi ban kem ki bri ki badan kti hakum kini ki jat kam bat ban penlong ru da ki program ban aji kai ba pher ban pen i ya ki lat ki lenti shaki samla kumno bakin lat na kini ki jing di bat kumno bakin la ban kyar na ki Henry ngimla ban klat ru ya ke jing don ki kunhon ki badon ke jing sungulam ban kener ya laki jong ki kti ban ai jing rap da ka ba shem ki ni ki brio ki bela kerni hakum ki ni ki jat jing di kum ya laki jong ban ai jing sumar bat ban pen bet pen biang ya ki Kawai ni kini ki center ka Shalom Counseling Center ka badan hamaulai maudat baki mali tu Kani ka center kadai kabala seng house nam arja arpho dauba pen janai lang lingdo nong pure kaba ka jing thmu jangka ka long ban ai jing rap shaki brio ki balang ngop haki jing di penbuat kham tam ho drugs da ka babu yaki haki rehabilitation center tang ha ka jella hendrai shaki we ru ki jella Haka arpu kandai terik urampang arja arpu saw kumshi benta ban penmi pisa na ka benta ka nega senta ka badai ru ka sngi dap saus nam jongka kala penlong ya ka program 4th anniversary celebration haka bala wan ban ya shim benta da ki babon ki kenhon nong tem bat nong ruai ki bana keleng ka nong ba Ban longkum ke jing pentep shaki nong shong snong ka jella na kaliang usulong mel ukurwa ka atiar ula yo panyakran bat uba penjanai lang lingdo nong pure ubala pentep baka jing mi shakmat jong u ban ai jing rap yaki brio ki bla kernia ki jing di penbuan tang hau drugs nalor ki we kadai namar ba dan basim khia Nalor kata ulo pentep ru ba hadu menta ki don kumba shispa arpo ngot ki ba nakaliang ka senta kala ai jing ram ba nakine ki don kumba san ngot ki bala lat na ukenjeri ka jingkerni ka jing thmu ka jong ka ka counseling center ka long na ka benta ban yarap ya ki khna ki ba ngop au new jing di drugs bat ke kian tadi namar kata i mi shakman mi ba ka jing jelle bat ka jing bun palat mau kini ki ba ngop ha kini ki jing di bat ngi la ima do kata-kata hi namar ka ne ka jing jelei jong new jing di obala penlong sisa yaki khon samla jong ke umlang salang jong i ban sha te marau ho new jing di kham tam e wat ke umlang salang jong i ro kamat de ke jing e kamat de ke jing denjar ka bakum kini ki sngi pi kini ki sngi ke ba menta wat ka jing sha bom sha tiet ki briu ki ba lui ki bom tip i ki ba ya ki surok sungkien ki ba don ki yang ki sam tadi namar kata ke jing sier ke jing ma ka ba shir khai hadu kata-kata ka don
hakabidai bagi umlang salang jangi nakaliang jangi kung kasyalom counseling center ngimi syakmat benta banyaram nakabenta kini ki kena banwat ikini ki kena ban ai ki kajing kershan nakabenta jangki banyarap iki banbu haki rehabilitation center ki baladon omdai tengah selong jangi hendai wat sabar juga setiap jangi ru ki bangi jubu yaki tadi nomor kata kani kadai kajing temu kani kadai kajing jing terang kajing angnut jangi kung kasyalom counseling center banyarap nakabenta kini ki kena kamtam bagi umlang salang jangi ru kan yo ya kajing sok mentang ya labu yang sedang ban ya itu bat kiwi pat ki jaka ki balong kum hapo Mizoram hapo Assam kum jo te kini ki jaka ki bang ibu tama mentang ngira nang itu tama syu ya ki jaka ki ba aji rap nak benta ki kena ki beduk kum hapo tura e ku dan tadi nomor kata kum naka kenhun ka jangi ngilami syakmat nak benta banwat ikilat jingrap mo kamtam habang ibu ikini syabar kabamut kanihi kajingbu jangi sabar kalong nakabenta kini ki khamduna kajing yo jingkot namar ba kini ki rehab sabar ki kham kimda shim ya kador kabarem kumbalong hani hapo shalong jangi mo ani kumbalong shiki weru andring hap banwa dikilat kumno ba kenla ban ai kajing rap nakabenta kini ki kena pi kum haidor iba lai hajar kum haidor iba ar hajar iba saw hajar kum kita ngi haban wa dirap namar ki babun kini ki kena ki bangop uli jing di kini ki kena ki beduk tadai namar kata ba kani kajing syate kajing ki ha kini kajing di namar kadi kajing balong kajing long lui jong ki hi bat kadon kata kajing mo kata kajing long jong ki ba ki kwa ban lai tamakim don lat pat ban lai lau ni jing di namar balai ba kayeng ro kamla ban kershan mo manu-manur dan bala man kersyaan lagi. Tadi nomor kata kani ke Shalom Counseling Center jangi haba ki kemi ki kpa ki bahi basam ki wan ban ut ban nam jangi mo ki bawan ban pan jing arab nangi ni koloi ban ai ka jing arab nak benta jungki Syu ula pentip bahado menta empat yo kenu ke jingrap na kaliang jong sarkar henry ke jinglot ke dei na ushimen bada ke jingrap jong ki brio ki badan ke jing ngolam bad ha ke jingkwa jong u bandon no yala ke jong ka rehabilitation center ula pen pau ke jing ngo benau namar ke jing bam yo ya ke NOC na kishnong hakabidi ba ke jinglot jing sep na kaliang ke sarkar nyempat yo jingrap aduk mentah bat ngangit namar bakadang day dang saus nem bat ke sarkar kompat itu yangi drengi la ju don kipor ki bangi ju lej he ban ya mo ban pan jirap na ki nong mi khmat chongi mo ban ya thu shaki ha shapang kani ka jingdon jo kani ka counseling center jingi drengi i ba kam don pat kalat kan ban wan katakan ban ai kata ka jirap na ka banta jongi na kaliang jongi ngin nyempang se ban habban ya pendut hi na ladi kidon ki perlok ki bakershan kidon ki perlok ki bayarap yangi habangi ngi apil syaki ki pupun hi ki kloi banyarap nambar bangi yatu ikini ki jing kani ke program sisa ke lalong jingger ku ya kani ke kenhuan ke jongi namar baki babun menta ki perlok ki lami syakmat ban ailam ke jingger shan nakabenta kani ke kenhuan jangi tadai namar kata ngis ngungu sibun ni ublay bola keren lem sekini ki parlok mau bani i jengai lem nak benta kini ki parlok ke jangi ki bisa ate ang nim jing di ka jinglut jang we khna hi ka shong ha ki rehab center dan ru ki kini ki khna ki bangi hab ban pelut adu san hajar adu nyo hajar ki don kini ki khna ki bangi hab ban pelut ban yarap nak benta jongki tadi nomor kata long kasem jing bhai yang mo ban pelut adu kata-kata tadi nomor kata nakaliang jongi kum kekenhuan ngile bekat kabala kumno banwa di ki rehab center ki babiang ki ban ai ke jing syakri ka babiang yang ta kini ki kena bat kum ju ru ka paham kan lo ka babiang ka cekasa ka babiang bat kam tam ba kanihi ka jing ka jing bu jongi kini ki kena kanum pentut pat ya ka jing mut ju perkhat lane ka jing im joki tadi nomor kata ngile kat balahi banwa di ki rehab ki bakam duna bat kita ki bakam duna ru ki bangi kwa ban bu kolong ba kumta kai po saw hajar ki bangi ngirap na kaliang jangi kum ke Shalom namar ba ngas tu hi mo ban ong napalat han na ka saw hajar ru ka bamut kala dei ka rehab ka pambiang ye ke jing mo ki
ki facilities kan ki bidai bat kini ki kena kumno ban ai ka bam kumno ka som ka site ka ka tai ka ji kai ti kita ke. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।